루파에르, 예. 문세영 사모님, Ben, 네. 또 강바트, байна. Би энэ гараад эргээд орё. Энэ хоёр болчиход байна. 그러니까 강바트는 지금 화면이 두 개로 나와요. 목사님, 지금 잠깐 끄다가 다시 들어가겠대. 네, 안 그러면 NG 두 개 나와가지고. 네, 강바트. 그다음에 남질마, 어, 네, 아직 안 들어오셨어요. 언흥, 따뜻해서 못했다. 네, 자, 언흥, 게를레, Ben, 네, 남질, 거기도 아직 안 해. 지금 바이갈르, Ben, 네. 그리고 다른 분들은 지금 이제 아직 들어오질 않았대요. 자, 그럼 제가 기도하고 강의 시작하도록 하겠습니다. 감수도 залбираад чихээ. 네. 살아계신 우리 하나님 아버지, 하나님의 은혜를 감사합니다. Амьд их эзэн минь таны нэгүүлсэл талархъя. 우리를 약속의 자녀로 선택하시고 또 하나님의 나라를 기업으로 물려주시려고 땅에서 믿음으로 살게 하심을 감사합니다. Эзэн минь та биднийг амралтын уулаар босгоод биднэрт бас эзний улсыг хөглүүлж өхийн төлөө өв залгамжлагч болгон сонгосны төлөө талархъя. 하나님이 주시는 은혜로 말미암아서 우리가 이 신학 공부를 통해 또 다른 영혼들을 사랑하고 구원하는 길에 우리를 선택하셔서 싸우니 이 일을 잘 감당케 주시옵소서. Эзэн минь та биднийг эзний ажилтнуудаар сонгоод бас мөн бусад сүнсүүдийн төлөө өөрийнхөө үйлсэд хэрэглүүлэхийн төлөө бас биднийг удирдах байгааг илүү талархъя. 모든 병들고 약하고 아픈 심령들을 하나님이 치료해 주시고 Эзэн минь бүхий л өвдөж байгаа, сул байгаа, муу нэгэн дэслэгдсэн байгаа сүнс бүрийг та хамгаалан эмчилж 특별히 오늘 통역하는 우리 오가나 사모님 하나님 불쌍히 여겨주셔서 감기에서 다 낫게 해주시고 건강한 모습으로 주의 일을 감당하도록 도와주시옵소서. ялангуяа тийм цагт өвдөж байгаа хүмүүстэр надтай чамд байж бас хүчийг өгөн удирдах болтугай. 몽골의 추위로 인해서 많은 사람들이 고난을 당하고 있사오니 우리 거룩하신 하나님 아버지 이 추위 가운데서도 고침을 받는 역사가 나타날 수 있도록 하나님이 능력으로 도와주시옵소서. Эзэн минь өнөөдөр Монголд ч мөн олон хүмүүс хүйтнээс янз бүрийн асуудлаас завж байгаа. Эзэн та мэднэ. Хүн нэг бүр дээр бүрийг та санан бас удирдах болтугай. 금번 1학기 신학교 강의를 통해 말씀을 나누고 또 수고한 교수님들을 축복해 주시고 Эзэн минь таны үгээр дамжуулаад таны библийн сургуулаар дамжуулаад үйлчилж байгаа таны пасторууд хүмүүсийг бас та санах болтугай. 이에 동참한 우리 모든 학생들 하나님이 축복하시옵소서. Таны үгийг сонсож хамт оролцож байгаа таны оюутнуудыг бата эзэн санах болтугай. 이 시간도 주님이 저희와 함께 하시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Энэ цагт мөнтэй хамт байх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 저기 오가나 사모님 그 따뜻한 거 뭐 지금 계속 들고 있나요? 아니요.
가면서 따뜻한 맞아요. 물을 좀 드시면 좋을 것 같아. 그러면 조금 한결 좀 괜찮아지니까. 저도 네. 좀 지금 감기 몸살이 왔어요. 여기 한국도 지금 조금 많이 한국 시간으로는 좀 추워졌기 때문에 그래서 음흠. 어제 좀 늦게까지 일하다 보니까 또 예배 인도하고 그래서 좀 병이나 좀 났습니다. 자, 우리가 지난번에 우리가 요한 2서 여기 8절에 있는 말씀까지 우리가 살펴봤습니다. За хэдүүлээ өнгөрсөн удаа болохоор 2 дугаар яахан 8 дугаар эшлэл үзсэн байгаа юм тий. 자, 먼저 지난번 말씀 중에 우리가 가장 핵심적으로 찾아야 될 게 뭐냐면 음흠. 사도 요한은 요한 1서와 동일하게 요한 2서에서도 이 거짓된 진리 안에서 자신을 지키라고 당부합니다. За тэгээд 2 дугаар яахан номыг харах юм бол Элч яахан тий 1 дугаар яахантай ижилхнээр та нар худал хуурмагийн үнэн мэт ярьж байгаа худал хуурмаг дотор ч гэсэн өөртөө хамгаалаарай гэсэн юм ярьж байгаа. 그래서 여기 요한이서 1장 3절에 하반절에 보면 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도로부터 진리와 사랑 가운데서 우리와 함께 있으리라 이렇게 말씀했던 거예요. За тэгээд л доор яахныг 3-ын сүүлээсээ харах юм бол ингэж байгаа тий. Эцгийн хүү Есүс Христ бол үнэн хийгээд хайрын дотор биднэртэй хамт байгаа гэж хэлсэн байна. Хамт байх болно гэсэн байна. 바른 진리를 가지고 또 다른 죽어가는 영혼을 살리는 것. 그것이 어떻게 보면 진리와 사랑 가운데 행하는 모습입니다. Тэгээд бид нь ялангуяа тэгээд зөв үнэн дотор бас үнэн хайр дотор байх нь бид нэр үннийг болон одоо хайрыг ах トゥ усээ хайрлаж байгаа нэг хэлбэр байгаа. 그리고 여기 4절부터 6절까지는 하나님 주신 계명, 새 계명을 지키라고 말씀하는데 그 새 계명은 바른 진리를 가지고 또 다른 영혼들을 하나님께로 인도하는 것이 어찌 보면 내 이웃을 내 몸과 같이 살아가는 모습의 메시지라고 할 수 있습니다. За хэдүүлээ 4-өөс хулаа 6-ыг авах юм бол тий шинхэн үнэн дотор гэж байгаа. Шинхэн үннээр ах トゥ усыг хайрлах нь тий хөршөө өөрийн адил хайрлах гэж агуулгах тий ижилхэн гэж байгаа. 그렇기 때문에 우리가 하나님이 주신 이 계명, 특별히 이 바른 진리를 가지고 또 다른 영혼을 사랑하고 그 영혼을 주 앞으로 인도하는 일을 잘 감당해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр үнэн дотор бат байж хөршиг өөрийн адил хайрлах ах トゥ усээ үнний замаар дагуулах гэдэг зүйлсүүд дээр маш чухалчилж үзэх хэрэгтэй байгаа. 우리가 이 일을 행하는데 항상 이렇게 마귀 역사가 있습니다. Бид нэр мэдээж хэрэг энэ замаар явхад тэг муу нэгний одоо саад хийх ажлууд их гарч ин үргэлж байна. 자, 여기 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔다고 그랬어요. 7절에 보니까. За тэгээд 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол өнөөдөр ирсбэ мэхлэгч хүмүүс гэсэн те олон гарч ирнэ гэж хэлсэн. 자, 미혹한다는 것은 다른 사람을 속이고 그 사람들에게 거짓된 것을 진실된 것인 것처럼 이렇게 전가 좀 이제 그렇게 선포하는 것이 미혹입니다. Энэ мэхлэх гэдэг үг нь юу вэ? Бусдад худал юмыг үнэн болгож байгаа юм шиг тий үргэлжлээд ярьж өгөхийг хэлж байгаа тий. 진리가 아닌데 진리인 것처럼 그렇게 선포하는 행위, 그러한 행위는 아주 잘못된 행위라고 할 수 있어요. Худлаа зүйлийг үнэн юм шиг тэгэнгүүтээ одоо сүр дулаантайгаар тунхаглаж тий яг хүмүүс идэх хүйцээр ингэж ярих нь энэ бол яхаарахгүй мэхлэл болдог. 그렇기 때문에 우리 자신이 살아가면서 이 거짓된 진리를 가지고 사람들을 미혹하는 그러한 사람들을 우리는 경계해야 됩니다.
Тийм учраас бид нар ийм а, үнэн биш зүйлүүдийг үнэн болгож ярьж хүмүүсийг уруу татдаг ийм хүмүүсээс бид нар маш болгоомжлох хэрэгтэй. 지금 몽골에도 한국에서 또 전 세계에서 이단들이 아주 많이 들어갔을 거예요. Одоо харах юм бол Монголд ч гэсэндээ тэгээд Солонгосын бас өөр газрын тэгээд янз бүрийн буруу урсгалууд зөндөө ороод ирсэн байж байгаа. 우리가 하나님을 바로 섬기고 또 성경을 바로 배워서 우리 자신들이 그 말씀 안에서 살아가는 것이 큰 축복이에요. Тэгээд бид нэр өөрсдийгөө хамгаалж тэгээд Библи дотор ах дүүсийг хамгаалж тэр нэгүүлсэл дотор байна тогтож байна гэдэг бол маш ингээд том өрөөл байгаа. 거짓된 자들은 그러한 우리에게 있는 은혜를 빼앗아 가려고 마귀의 어찌 보면 종처럼 그렇게 약한 사람들 또 진리가 부족한 사람들을 미혹하는 겁니다. Тэгээд бид нэр муу нэгэндээ ялангуяа мэдлэгч хүмүүс яачин гэхээр бас бид нэрийг ч урууд дахиад хичээдэг. Дээр нэмээд нөгөө илүү итгэлээр сул байгаа бодлороо тогтворчоог байгаа ийм хүмүүсийг одоо яах гээд урууд татах гээд одоо ч гэсэн тасралтгүй ажиллаж байгаа. 우리가 이 영주지 이제 요한 1서라 2서에서 등장하는 이 미혹하는 자는 초대교회 영주지 이단들을 가르치고 있습니다. Хэдүүлээ одоо болохоор чинь яг энэ Библийг бичсэн он цаг үед болж исэн тий илүү нэг одоо зөвхөн итгэлээр аврагч байх вэ өөр юм хэрэгтэй гэдэг ингээд өөр зүйлд анхаарч ирсэн. Тэр буруу урсгалуудын талаар одоо яг энэ нөгөө Иоханны бичгтээ илч явах ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ энэ үе одоо энэ зүйлийг бас бид нэр илүү анхаарч ярьж байгаа шүү дээ тий. 이 영주지 이단들이 특별히 이혼론 사상을 가지고 하나님이 창조하신 이 육체를 악하다, 또 저급한 존재다 이렇게 잘못된 철학을 가지고 주장을 했어요. Ялангуяа тэр энэ Иохны үед яригдчихсэн тэр тий илүү зүйл хэрэгтэй гэж үзчихсэн буруу урсгал нь яаж исэн гэхээр махбод бол угаасаа муухай тий хорон бузар муу болцоо хэдийнэ муу болцоо учраас махбодоо одоо тий хаяа зөнгөнд хаяа харин сүнсэл авраа гэд ингээ үзчихсэн тий. 영은 거룩하지만 육체는 그래 지극히 악하다 이렇게 잘못된 가르침을 가르치면서 교회 안에 들어와서 성도들에게 그러한 자신들의 잘못된 진리를 성도들에게 주입하기 위해서 취한 방법이 예수님이 육체로 오신 것을 부인한 겁니다. Тэгэхээр тэд нэр эхлээд зүгээр л энэ мах бол үнэхээр бузар шүү гэдэг хэлдэг. Тэг хүмүүс ч гэсэн нэрээ тийм дээ гэж ингээ бодож байгаа. Гэтэл явандаа яаж нэг гэхээр энэ махбод ингээ үнэхээр бузар болоо. Бид нэр сүнсэл авах хэрэгтэй. Ер нь бол явж Ясэндэр Иесус ч гэсэн махбодтой байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг хүнийг аварч чадах уу гэдэг ингээд нөгөө хүмүүсийн дотор эргэлзээ үүсгээд ингэж хэлж байгаа гэсэн үг. Энэ буруу урсгалууд ингэж нөгөө одоо уусаж орж ирдэг. 그래서 여기 사도 요한은 분명하게 예수 그리스도께서 육체로 오심을 부인하는 자라 이런 자가 미혹하는 자요 적그리스도라고 얘기한 겁니다. Тэгэнгүүтээ бас ингэнгүүт чинь эзэн Есүсийг те одоо ингэж үгүйсгэж байгаа. Эсвэл ерөн дээр махбодоор ирсэн нь буруутсан гэдэг ч юм уу, бурхан биш байх гэдэг ч юм уу. Эсвэл зарим хүмүүс нь Есүс махбод өөрөө төрөлд нь байхчгүй, бурхан юм ч угаасаа байхгүйсэн байх гэдэг ч юм уу. Их мэтчлээ ингээд нэг таал талаасаа өөртөө нөгөө үгүйсгэлүүтээ гаргаж ирээ. Ингээд ярьж ирсэн ийм хүмүүс уран урсгал гэдэг ингээд өвгөн дунд орж ирээ. Өвгөн дунд яригддаг ийм уран татлахуудыг хэлж байгаа болохоор иймэрхүү зүйлсүүдээс болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн. 지난번에도 이야기했지만 예수님이 육체로 오신 것을 부인하는 것이 얼마나 위험한 잘못된 진리인지를 제가 지난번에 설명을 했어요. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоног ч гэсэндээ бас тайлбарлахдаа тий зарим хүмүүс гэсэн чидвэл Иесус
Тэгвэл бодгүй байсан юм шүү. Бурхны хүү гэж бурхан ахдгүй байсан юм шүү гэдэг ингээд тайлбарлаж байгаа тий. Тэгэхээр ч гэсэн бас буруу тий. Өнгөрсөн 7 хоногт энэ талаар тайлбарлаж ярьсан тий. 자, 예수님이 육체로 오신 것을 부인하는 것은 예수님이 구세주로서의 어떤 자격, 그러한 것을 정면으로 반대하는 건 어떻게 보면 정면으로 대적하는 행위입니다. Тэгэхээр эзэн Есүсийг махбодоор ирээгүй тий 100% бас хүн биш байсан гэж үзэж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол нэг талаараа хамаараа зүгээр ингэ чөлөөтэй ярьж байгаа юм шиг боловч тэр чин цаагаараа бурхны тэр үйлсийг үүсгэж байгаа хэлбэр болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Маш том асуудал болж байгаа. 메시아에 관한 진리 세 가지를 펴야 한다고 하면 메시아는 완전한 하나님이어야 돼요. Тэгэхээр хэдүүлээ месиягийн талаар дахиад бодож үз. Месияд байсан онцлогуд 3 онцлог гэх юм бол нэгдүгээрт нь тэр бол төгс бурхан байсан. 그 예수님이 마태복음의 1장에 보면 성령으로 잉태되었습니다. 그러니까 예수님은 완전한 인성을 가지신 하나님이신 것을 알 수가 있어요. Хоёрдугаарт нь тэр бол төгс хүн бас байсан тийм ээ. Бүр Мариагийн одоо хевлээ толтсон шүү дээ тий. Матай номон дээр энэ талаар байж байгаа. 또 예수님이 제자들이 하나님을 보여달라고 할 때 나와 아버지는 하나이니라 그렇게 말씀을 했어요. За тэгээд тараад нь Иесус юу гэсэн бэ? Шавнар нь хүрчрээ та бидэнд эцгээ харуулаач гэх үед эзэн Иесус тэгсэн тийм ээ. Эцэг болон би нэг юм аа гэж хэлсэн байдаг. 두 번째로는 хүн байгаа. 또 두 번째로는 완전한 사람이어야 됩니다. Тэгэхээр за саяны агуулгад бүгдээрээ гээд нэг агуулгатай боёо төгс бурхан гэдэгтээ орж байгаа юм. 하나님이 болохоор төгс хүн байх ёстой. 하나님이 인간을 구원하기 위해서 그 인간과 다른 형태로 뭐 짐승이나 아니면 다른 형상을 통해서 우리를 구원하시는 것이 아니라 하나님은 우리와 동일한 육체를 가지고 이 땅에 오셔서 진정으로 우리를 사랑하신 사랑의 모습을 완성했다고 볼 수 있습니다. Тэгэхээр бурхан тэг хүн төрлөختнийг аврахын тулд яасан бэ? Одоо тэгээд нөө махбодтой зүйлс хамгийн сул дорой. Хүн болсон тийм ээ. Тэгээд тэрнээс шүүр ямар нэгэн амьтан ч юм уу болоогүй. Тэгээд амьтаны төрсөөр ирээгүй. Тэгээд тэрээр яасан гэхээр хүн болж хүмүүсийн донд ирсээд тэг эцгийн тэр хайрыг тэр нэгүүлсэнгүй байдлыг ингээд хүмүүст харуулсан баг. 완전한 사람이라고 하는 것을 통해서 예수님이 이 땅에 이사야 53장에 있는 것처럼 우리의 모든 허물과 연약함을 체휼하시는 분이시고 우리가 당해야 될 육체의 고통을 친히 감당하신 겁니다. Тэгээд бидний яасан бэ? Исая 53 дахь бүлэгдэр хэлсэнчлэн тийм ээ. Төгс хайрыг үзүүлж одоо тэр хүний бүрэн ойлгох юм бол яасан гэхээр Исая 53 дээр байсанчлан бидний одоо тэр бүх тэр нулимс зовлон одоо тэгээ бүх зүйлийг ингээд мэдэрсэн байж авсан бидний өмнөөс тэснэрээ бидний бүрэн одоо ойлгох тийм ийм нэгэн байсан. 어떤 사람은 그런 얘기를 해요. 예수님은 하나님이시기 때문에 능력이 많으시기 때문에 십자가에서 고통을 당하실 때도 우리처럼 이렇게 아파하거나 고통을 당하지 않으셨을 것이다. 그렇게 말하는 사람도 있습니다. Тэгэхээр хүмүүс тэгж ярьдаг. 100% хүн байсан гэдгийг ойлгоогүй хүмүүс нь юу ярьдаг гэхээр ингэдэг гинэ. Иесус тэгээд ч бурхан юм чинь загалмай дээр цовлогдоод загалмай зовлон гэдлэх үедээ манайд шиг ингээд өвдөлт мэдрээд ч юм уу те үнхээр цаавч шаналаад ингээгүй байсан бох уу. Тэр бурхан юм чинь тэгээд бурханыхаа хүчээр өвдөлтүүдээ бас намдаасан байлгүй дээ гэж ярьдаг хүмүүс байдаг гэнэ. 과연 그럴까요? Гэтэ энэтэй та санал нийлэх үү? 자, 성경하고 정면적으로 반대되는 그런 주장을 하는 아주 악한 진리입니다. 그것은. Гэтэ тэгэхээр тэр ингээ харах юм бол
нэрээ гэж ингээ зарим хүмүүс магадгүй бодох гээд эхэлж магадгүй. Үндэ бол тэр чинь Библийн тэ яг үннийг үгүйсгэсэн маш тийм хорон муу одоо ийм эргэлзээ байгаа. 자, 예수님이 세상에 오셔서 예수님이 육체로 모든 인생들과 동일하게 사시면서 때로는 그들의 아픔과 그들의 슬픔을 예수님은 친히 체휼하신 분이십니다. Эзэн Есүс энэ дэлхий дээр тэ 100 хүнээр ирсэн хүмүүсийн тэр өвдөлт тэ тэр одоо шаналл тэр бүх зүйлүүдийг тэр ойлгосон бөгөөд тэрийг бас ингээ итгэхийн төлөө ирсэн нэг юм байна. 또 예수님이 십자가를 짊어지시고 하실 때는 하나님도 모든 죄의 짐을 짊어지고 가는 예수님에 대해서 외면하신 모습을 예수님 십자가에서 기도하실 때 엘리 엘리 라마 사막다니 하시면서 기도하셨어요. Тэгээд эзэн Есүс яасан бэ? Тэрээр бүгдийг гүйцлээ гэж төгс дуустал нь тэг хүмүүс тусалж хүмүүсийн төлөө одоо хийхийн тулд тэр үнэхээр их хэцүү зовлон амссан. Бурхан ч гэсэн түүнийг мэдчихсэн боловч эцсийн хүртэл хийлгүүлсэн байгаа тий. Тэгээд тэр утгаараа ч яасан бэ? Есүс хүнлэлсэн хойно үнэхээр зовсон, шаналсан. Тэр утгаараас тэр загалмай дээр тий Или лама сабахтаны гэдэг миний бурхан юунд та намайг орхив аа гэдэг ингээ бүр үнэхээр зовлон шаналж байсан тий. Тэрийг хүртэл хэлсэн баг. Тэгж үг. 예수님은 친히 목숨이 끊어지셔서 운명하셨습니다. Тэгээд тэр үнэхээр тэр бүр тий амин тасраад үнэхээр ингээд залмаа дээр нас барсан шүү дээ тий. 자, 그 모든 일들이 그저 예수님은 고통 없이 하나님의 능력이 있으니까 고통 없이 진행되었을 것이다라는 그 사고 자체가 잘못된 주장이고 그건 악한 진리라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр одоо бид нэр энийг хүртэл мэдж яхад чинь тий тэр ингээ бурхан юм чинь загалмай дээр ч гэсэн өөрөө бас өвдөлтийг мэдрээгүй байлгүй дээ гэдэг ч юм уу тий. Нэг тийм кинон дээр гардаг шиг бодоод байгаа тий жадаар сөлбөлөнгөд буцаагаад жадаа аваад нөгөөс нь зүгээр идэж мэддэг шиг нэгэнчл хүмүүс бас ингээ бодоод байдаг. Тэгэл энэ донд юу явж байна гэхээр зүгээр нэг тийм төсөөлөл юм шиг боловч цаана нь маш тийм одоо муу нэгний уруу татлага эргэлзээ чинь явж байгаа байхгүй тий. 그래서 성경에 보면 예수님에 대해서 인자가 가라사대 이렇게 말씀한 것이 여러 곳에서 등장을 하는데요. 인자가 가라사대. Тэгэхээр хэдүүлээ Библиэлд харж болно те хүний хүү гэдэг үг зөндөө байдаг те. 그리고 공간복음 전체에 나타납니다. 마태, 마가, 누가, 요한복음에 특별히 나타나는데 특별히 마태하고 사도 요한이 예수님에 대해서 인자라는 표현을 많이 썼고요. 또 뭐 사복음서 전체적으로 다 그러는데 마태, 마가, 요한복음 특별히 여기 예수님을 인자라고 표현을 많이 했어요. Ялангуяа хэдүүлээ Есүсийн талаар агуулгууд гардаг сайн мэдээний 4 ном байгаа ш тийм ээ. Матай ном, Марк ном, тэгээд Лук ном, Иохан ном. Энэ 4 ном дээр харах юм бол шавнар одоо Есүсийг юу ахта өгүүлэхтэй тэмдэглэхтэй дандаа хүний хүү гэдэг их хэлсэн байдаг тийм ээ. Тэгээ бас хэдлээ ялангуяа харах юм бол Марк ном болон Лук ном, Марк ном болон Иохан номон дээр ч гэсэн илүү их тэгж бичигдсэн байж хүний хүү гэж. 인자라는 말이 사람의 아들이라는 뜻이에요. 그러니까 예수님의 완전한 인성을 표현하는 단어입니다. Хүний хүү гэдэг чинь одоо хүн төрлөختөл гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Одоо хүнээс төрсэн хүн л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол түүнийг тэр бол төгс яагааргүй хүн байсан гэдгийг одоо илчлэхийн тулд бас ингэж бичсэн байж байгаа. Бид нар бас зүгээр нэг бичлэг гэдэг зүгээр л бичвэр юм шиг уншдаг. Гэтэл үг болгоны цаана илчлэл, гэрчлэл ингэ явж байгаа. 그런데 예수님이 인성을 가지신 우리와 똑같은 사람이 아니라는 그런 잘못된 진리는 예수님의 메시아 되심을 부인하는 사단의 공작이에요.
Тэгэхээр харин хэдүүлээ одоо тоглоом шулууморч бай. Тэ ямар ч үг нэг юм хоёрын хооронд хэлж байгаа суул үг юм шиг ч боловч шиг ч юм уу хамаагүй хэлдэг те. Тийм үгнүүдээс болгоомжлох хэрэгтэй. Зүгээр л нөгөө Иесус биднэртэй адил биш ээ гэдэг ч юм уу те адилхан байгаагүй. Тэр бол гэдэг ч юм уу тэр ийм үнүүч гэсэн бас ингээ нөгөө хүн биш гэдгийг үүсгэж байгаа ийм хэлбэрлэл ороод явчихж байгаа болохоор бид нар маш болгоомжлох хэрэгтэй. 그리고 세 번째는 메시아의 자격은 죄가 없어야 됩니다. За тэгээ гуравдугаарт нь Месиягийн нэгдэх нь болохоор бурхан байх хэрэгтэй гэсэн. Хоёрт нь 100% хүн, гуравт нь болохоор 100% гэмгүй байх хэрэгтэй гэж байна. 그리고 예수님은 어찌 보면 성령으로 말미암아서 잉태되었기 때문에 예수님은 하나님으로 말미암아 잉태되어서 죄가 없는 분이에요. За тэгэхээр эзэн Есүс бол бас 100% гэмгүй байх. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр хүмүүс гэмтэй төрдөг шалтгаан нь эцгийн тэр одоо тий эцгийн цусыг давж байгаа учраас гэмтэй тэр нь ингээд дамжиж байгаа гэж бол Иесусийн хувьд болохоор чинь ариун сүнсээр бүрэлдсэн шүү дээ тийм ээ. 예수님은 우리와 똑같은 모습을 갖고 있지만 예수님은 죄가 없다라고 분명히 성경에서 말씀하고 있지요. Тэгэхээр эзэн Есүс яхаа аргагүй 100% хүн гэж хэлсэн тий. Гэхдээ тэрээр тий ариун сүнсээр бүрэлдсэн учраас яаж байгаа вэ? Тэр бол гэмгүй гэсэн. 자, 이 영주주의 이단들은 그래서 여기 이런 사람은 미혹하는 자다 이렇게 말씀하고 또 이 사람에 대해서 적그리스도라고 표현합니다. За тэгэхээр бид нарыг яаж хэлэхээр харин тэгэж хүлээж авахгүй байгаа хүмүүсийг болохоор бид нэр Христийг эсэргүүцэж гэж үздэг. 그리스도라는 말은 예수 그리스도를 반대하거나 대적한다고 하는 의미에서 적그리스도라고 표현한 겁니다. Бид нэр хэлдэг Христийг эсэргүүцэх гэсэн үгийг хэлдэг. Тэгэхээр Христийг эсэргүүцэх гэдэг үгийг бид нар бодохдоо одоо нөгөө нэг юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар тийм хүнд тийм байх гэж боддог. Гэтэл яг үнэндээ зүгээр амаараа эсэргүүцдэг. Тэ амаараа одоо үгийг зөв биш буруу хэлдэг ч юм уу те. Тийм үгнүүд хүмүүсийг ингэдэг вэ? Христийг эсэргүүцэх гэж хэлж. 자, 이런 영주주의의 주장을 통해서 하나님의 진리를 무너뜨리고 또 훼손하고 자, 그들의 주장이 허황된 잘못된 사단의 역사라고 하는 것을 적그리스도라는 표현을 통해서 사도 요한은 강력하게 이야기하고 있는 거예요. Тэгэхээр элч яахан юу гэж юм гэхээр хүмүүс бид нэг ямар ч нөгөө бодлогоогоор эсвэл ямар ч сэрэмжгүйгээр туул одоо тий зүгээр л нэг яриан дундаа тоглоом дундаа ч юм ингээ ярьдаг. Гэтэ иймэрхүү зүйлсүүд нь ч гэсэндээ маш аюултай гэдгийг тий элч яахан бас ингээ сануулж хэлж байна. 그래서 여기 8절에는 너희는 스스로 삼가 우리가 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 받으라 이렇게 권면했던 겁니다. Тэгэхээр бид нар яаж гэхээр одоо өөрсдийнхөө үйл хэрэгтэй өөрсдийнхөө альва одоо зүйлсүүдээр ч гэсэндээ бид нар төгсийг ингээ мөрдөх гэдэг хичээх хэрэгтэй гэж байна. 우리가 스스로 삼가한다는 말 아주 중요합니다. 몽골에도 이단들이 아주 많이 들어왔는데 그 사람들을 하나님의 말씀에 비추어서 우리가 판단하고 또 분별해야 됩니다. Өөрсдийгөө хадгалах гэдэг нь маш чухал. Тэгээ ялангуяа тэр нөгөө нэг хуучин гэрэн дээр ч гэсэн элч яахан ч гэсэн хэлж байгаа тий Христийн Монголд ч гэсэн муу тэр буруу урсгалын хүмүүс их орж ирсэн байж байгаа. Тэгээ бид нэр тэрнээс амнаас ам дамжаа тэр тийм гэсэн ийм гэсэн гэнэт нь одоо тийм үү гэж ч юм гээд хүний үгээр бид нэр хүн хандчих гэдэг. Тэгэж биш харин үнэхээр үнэн зөв үү үнэн зөв үү би аль газар зогсох вэ гэдгийг бид нар яах вэ? Эзний үгээр ингээд чичих хэрэгтэй. Үгээр ингээд нөгөө зөвөрлөх хэрэгтэй байна. 우리가 일하는 것을 잃지 말고라는 말은 사도들을 통해서 배운 이 바른 진리의 말씀을 이 거짓된 진리에 속아서 빼앗기지 않도록 하라는 당부죠. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө байгаа
тэр үнэт үннийг яах вэ гэхээр одоо алдахгүй тулд яах ёстой вэ? Тэ? Эхлээд бид нэр өөрсдөө хамгаалдаг болох нь их чухал байгаа. 우리가 이거 참 어떻게 보면 중요한 모습이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр тэрийг харах юм бол ер нь бол тэг яаж бодсон маш чухал гэж гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. 우리 신학교를 공부한 사람이 그동안 한 15년 동안 한 140명 가까이 되는데 그 많은 사람들이 어디로 가 있는지는 잘 모르겠어요. 그런데 저는 좀 바른 성경을 좀 가르쳤는데 그 말씀대로 살지 않는 사람들이 있다는 것을 저는 여러 번 좀 소식을 통해서 들어본 적이 있습니다. Тэгэхээр одоо ингээ харах юм бол нөгөө олон жил гэж ярьдаг. Одоо жишээлх юм бол ингээ пасторын таньдаг хүмүүс нь 30 жил, 40 жил ингээл тэ пастор гэж явж байгаа, үг дамжуулж байгаа ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ингээ яг харахаар нөгөө юу ч ясаагүй пастор гэдэг шиг тэ ингэдэг хүмүүс олон боловч ингээ сураг сонсголоо явахлаарэ зарим нь үгийн дагуу амьдрахгүй тэ ингээ явж байгаа хүмүүс гэсэн зөндөө байгаа. Тэгэхээр нэршил болгоно нь одоо тэгээ үнэн нэршил болгоно нь зөв гэсэн үг бол бас биш байгаа. 예전에 공부한 학생 중에 다르항에서는 그 구원파에 미혹받아서 그 사람들과 교제하고 또 그 사람들을 통해서 한국에도 왔다 갔다고 하는 우리 어떤 학생도 제가 소식을 들었어요. Тэгээ тэр дунд бас юу явж ирээ Монгол хүмүүс явж байгаа хгүй. Тэг ингээд нөгөө нэг харахаар яг ууз хөвдөө ч юм уу тэг ингээд нэг зөв юм шиг боловч тэр нөгөө муу буруу урсгалынхантай гэдэг буруу заадаг хүмүүстэй бас нийлцсэн. Тэгээ тэдний нөгөө тусламжийг нь аваад тэгээ тэд нэр ингээд нөгөө солонгосоор ирүүл өчүүлэхт нь тэднэртэй ингээд нийлцсэн явж байгаа жишээ нь. 그래서 그러한 소식을 듣고 참 마음이 편치 않더라고요. Тэгээ бид нэр ингээ харахаар тиймэрхүү хүмүүсийн одоо тэг ингээ зөв биш байж байгаа. Тэгээ бид нартай бол мөр зэрэгцээд хамтдаа үнхийн амжилтыг ингээ өвлөө баярлах ёстой хүмүүс тэгэхгүй явж байгаа хатлаар маш сэтгэл өвдөж байгаа. 여러분들도 저를 통해서 우리 교수들을 통해서 배운 바른 진리의 말씀에서 떠나지 않도록 잃어버리지 않도록 여러분들이 잘 스스로 자기를 지켜야 됩니다. бид нар ч гэсэн яах вэ? Тэ одоо багш нараараа дамжуулаад, пастораар дамжуулаад сурч байгаа. Тэр үнэнний үг гэдэг зүйлийг үнэхээр одоо анхаарч чухалчлаад тэ хамтдаа энэ зам дээр ингээд үргэлж ингээд эцсүртэл зогсоосоо гэж хүсье. 또 오직 온전한 상을 받으라 그러는데 상에 대해서 온전한 상이라는 표현을 썼어요. За тэгээд энэ дээр одоо энэ дээр харах юм бол төгс бэлгийг гэж ярьж байгаа тийм бэлгийг бас төгс гэж ингээ ангилсан. 여기 온전한이라고 하는 단어는 하나님께서 인정하신다 그런 뜻을 갖고 있습니다. За тэгэхээр энэ дээр төгс шагнал гэж 8 дээр гарч байгаа. Энэ дээр ярьж төгс гэдэг үг байгаа. Тэгэхээр энэ төгс гэдэг үгэн дээр болохоор юу гэж хэлэр Бурханаас өгөгдсөн жинхэнэ гэсэн агуулга орж ирж байна. 이 온전한 것은 하나님으로부터 주어진 바른 진리의 말씀대로 우리가 살아갈 때 온전한 상을 받을 수 있다는 뜻이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр Бурханаас өгөгдсөн тэр Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэр жинхэнэ үнэнний үгэн дээр бид нэр зогсох үед тэрэн дээр нь төгс гэдэг үг яригдана гэсэн. 그래서 우리가 온전한 상을 받도록 힘을 좀 다하도록 해야 됩니다. Тэр хэдүүлээ ч гэсэндээ тий төгс бэлгийг авах хүртлээ тий ингээ үргэлж хүчийг ингээ зориулах хэрэгтэй байгаа. 그 일을 위해서 우리가 미혹받지 않고 바른 진리를 분별하는 그런 사람들이 돼야 되겠습니다. бид нэр түүний төлөө бас тий ялуу зүйлийг ялгаж салгадаг жинхэнэ үнэн дээр тий бац хосох гэж хичээдэг ийм хүмүүс ингээ байцгаая. 또 여기 9절 말씀에는 하나님을 바로 모시는 사람하고 모시지 못하는 사람이 어떤 사람인가를
사도 요한은 교훈하고 있습니다. Тэгэхээр бид нар за 그 9절 말씀이죠, 목사님. 그렇죠. 9절 말씀이요. За тэгээд 9-р ишлэл рүү буюу 2-р Иохан 1:9 рүү орж байгаа. За энэ дээр харах юм бол хэтэрч тэг Христийн сургаал дотор байдаггүй хүний талаараас хэлж байгаа. Тэгээд бид нараас энийг бас болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн. 먼저 하나님을 모시지 못하는 사람은 지나쳐 그리스도의 교훈 안에 거하지 아니하는 사람이라고 그랬어요. Энэ дээр бас тийм эхлээд өөрөө Бурхны хайр дотор байдаггүй хүмүүс нь яадаг вэ? Тийм хүмүүс нь түүний одоо сургаал дотор ч гэсэн байдаггүй гэсэн. 자, 여기 지나쳐라는 말은 어떤 의미냐면 우리나라 이제 그 단어로는 이 지나쳐라는 단어는 어떤 한계를 넘는다, 또 앞서간다 그런 뜻을 갖고 있습니다. За энэ дээр яг хэтэрч гэдэг үгэн дотор нь шүү дээ. Юу явж ийн гэхлээрэ ямар утга явж ийн гэхлээрэ солонгос утгаар болохоор төрүүлээд одоо төрүүлж алхах одоо юунд хэм хэмжээнээс их илүүд их яг манайхаар л хэтэрхэд үг мөн л юм да. Тийм ээ. Байх ёстой хэмжээнээс илүүд их өдөр гэсэн утга орж ирдэг. 몽골어로는 이 지네체라는 단어의 의미가 어떤 의미입니까? Надад бол монголоор одоо энэ хэтрэх гэдэг чинь ямар утгатай юм бэ? Яг л бас тийм утга тийм ээ. 있어야 할 서열 선 아니면 있어야 그런 장소나 있어야 할 그런 틀 안에서 튀어나기 또 그렇지. 방금 그 목사님께서 말씀하셨다시피 앞서가기 이런 데도 있어요. 네. 그래도 제대로 번역을 했네요. 바로 그런 뜻입니다. Яг тийм илүү тийм хэтэрч гэдэг үг хэлэл ойлгож байна тийм. 그래서 어찌 보면 하나님의 바른 진리의 말씀을 거슬러서 그 진리의 말씀에다가 보태거나 그것이 어떻게 보면 한계를 넘는다는 뜻이에요. 또 앞서간다는 뜻입니다. За тэгэхээр хэтэрч гэдэг үгийг ойлгож байгаа тийм байх ёстой хэм хэмжээнээс хитрэх тийм зогсох ёстой тэр одоо жанжин шугамаасаа илүү гарах тийм эсвэл тийм төрүүлж одоо өөрийнхөө үйлдэх гэдэг ч юм уу тийм энэ зүйлүүдийг хэлж байгаа. 바른 진리의 말씀에다가 더해서도 안 되고 빼서도 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Яг үнний тэр одоо тэр жанжин шугам дээр бид нэр зогсож байгаа хүмүүс урагшаа шилүү хэтэрч болохгүй, хоошооч хоцорч болохгүй. Буюу яг тэр үннээс ингээд зуурдаг, үнэн дотор зогсдог байх хэрэгтэй. 그래서 이 계시록 22장 18절, 19절 한번 보세요. За хэдүүлээ илчлэл номны 21-ийн 18 19-ыг харъя. 자, 거기 한번 읽어주시기 바랍니다. 18 19. 계시록 18절, 19절. 21장 18, 19절 맞죠? 아니요, 22장이요. 22장. 일치셋 22ийг юм байна. 22-ийн 18 19. 계시록 22장 18절 19절. 그렇죠. 네, 읽을까요, 목사님? 네. Энэхүү номын иш үзүүлэлгийн үгсийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хэн нэгэн нь эдгээр дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн гамшгуудыг түүнд нэмэх болно. Хэн нэгэн нь энэхүү иш үзүүлэлгийн номын үгсээс хасах аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн амийн модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно гэсэн. 아멘. 하나님의 말씀에다 더하면 하나님은 재앙을 그에게 더하실 것이라고 말씀하시고 말씀에서 빼면 하나님 나라에서 그 축복받는 그 상에서 뺄 것이라고 말씀하시는 거예요. хэдүүлээ энэ дээр харсан те хэрвээ үгэн дээр илүү дутуу юм нэмээд авах юм бол гамшиг нэмэгдэнэ гэсэн. Хэрвээ үгнүүдээс илүү дутуу юмыг нь хасаад авах юм бол авах хуйс чинь хаснаа гэж байна те. 그래서 지내치면 안 되는 겁니다.
Тэгэхээр бид нэр тэгээ дураараа аашлаад ч юм уу те хамаагүй салахгүй ч болохгүй нэ гэсэн. 우리는 항상 바른 진리 안에서 자신을 만드는 것이 한계예요. 그 이상을 넘어서면 안 됩니다. Тэгээ бид нэр ямар ч үед те жинхэнэ үнэн дотор өөрсдийгөө босгон байгуулж явахтан дээр бид нэр маш нөгөө нэг болгоомжтой хандах хэрэгтэй байхад энэ те. 예전에 우리 학생 중에 우리가 이제 신학교 다닐 때 3학년, 4학년이 되면 설교학 시험을 봅니다. Тэр нэг урд нь одоо 3 4 дээр оюутнууд дундаасаа 3 4 дээр курст орохлоор нь юу яадаг гэсэн юм бэ? Номлолын одоо юм шалгалт авдаг гэсэн юм. 그래서 설교문을 작성해서 먼저 제출을 하고 그 다음에 돌아가면서 나와서 학생들 앞에서 설교하는 거예요. Эхлээд нөгөө нэг бэлдсэн одоо үгнүүдтэй бэлдсэн номлолын агуулгуудаа их хураалгадаг. Тэгээд дараад нь нөгөө одоо тойрог байдлаар оюутнуудаа ингээд номлодог гэсэн юм. 그 사람 중에 누가 기억이 나냐면 나은기 목사님의 사촌 형이 신학교를 다녔어요. 나은태라고. 사촌 형. Тэгээд нөгөө тэр одоо тэр оюутнууд болохоор чи энэ оюутнууд гэж ямар оюутнуудыг ярьж байгаа гэхээр нөгөө пастрын оюутан байх үеийн оюутнуудыг ярьж байгаа шүү заа. Тэгээд тэр дотор болохоор нэг оюутан байсан нь наангийн пастрын үеэл ах нь байсан гинэ. 이름이 뭐라고 무슨 나은태예요. 나은태. 나은태 гэдэг нэртэй нэг тийм үеэл ах нь байсан гинэ. 그 사람이 이렇게 설교를 하다가 은혜를 받았습니다. Тэгээд тэр хүн ингээд нөгөө номлож байгаад маш ингээ ивэлэр дүүрээд 은혜를 받고 난 다음에 뭐라고 얘기하냐면 갑자기 여러분들 모두가 다 성령이 되십시오. 이렇게 말씀을 했어요. 지금부터 성령이 되십시오. 여러분들 모두가 다 성령 하나님이 되라고 얘기한 거예요. 아이고, 지금부터 нөгөө чинь ингээд нөгөө ивэлэр дүүрэл одоо нөгөө нэг ярьж эхэлчихсэн бүр ам нь халаад идэх шиг тэгж жаад нөгөө тэгж хэсэг нэ та нар энд байгаа оюутнууд бүгдээрээ ариун сүнс болтугай гэж тэгсэн гэнэ. 너무 말씀을 전하다가 은혜를 받으니까 혼자 뿅 간 겁니다. 혼자. Тэгэнгүүт яг нөгөө нэг яаж юм гэхээр үнэхээр ингээд зүрхэн хөөрөөл те нэгүс ивэл дүүрээд ирэнгүүт чинь ингээд нэг удирдлагаа алдаж хэлж дээ те. 그래서 너무 감정적으로 앞서가면서 말씀을 전하는 것도 위험해요, 때로는. Тэгэхээр одоо яг энэ мэдчлэн те ингээд хитрхи сэтгэл хөдлөл ингээд нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлийн хүлээс нь нөгөө хэтрээд төрлөд авчихлаар яаж юм гэхээр юу ярьж байгаа зүйл нь хяналтаас гараад эхэлж. бүгдээрээ та нарыг гараа гэдэг. 우리 이제 설교학 시험을 볼 때 거기 우리 이병규 목사님, 고성남 목사님 또 그 외에 다른 교수 목사님들이 쭉 앉아 있는데 제일 앞에다 종을 하나 갖다 놨어요. 그 종은 밥그릇 뒤로 엎어놓은 거예요. 그리고 숟가락 하나 갖다 놨는데 성령 여러분 모두가 성령이 되라는 말을 딱 할 때 갑자기 고 목사님이 숟가락으로 이 목사님이 그랬나? 숟가락으로 막 밥그릇을 막 여러분 두 개 패는 거 따다다다 막 때리면서 내려와. Тэгээд нэг тэр үед чинь нэг зөвхөн оюутнуудтай ингээд нэг шил заахгүй номлол хийхгүй одоо нэг пасторууд нь багш нарын аралт ингээд сонсож байгаа хгүй давхар нэг талаар шалгалтанд ашааш. Тэгэл нөгөө евангелист пастор болон тэгэл зөндөө олон пастор сууж ирсэн гэнэ. Тэгэл нөгөө тэр ах сэтгэл нь өөрөөл та нар бүгдээрээ ариун сүнс болтугай гэж ингээд яг ингээд яриад ярьсан чил тэр нар ингээд нэг бойл гэдгийг яаж хэлдэг гэсгэлээрээ урталтаар төмөр аяг ингээд тавьчихсан нэг халбахтай тэр ингээд хонх гэсэн үг ингээд тэрийг ингээд тогших юм бол бойл гэсэн үг юм л. Тэгэл яг тэгэл ариун сүнс болтугай гэж хэлсэн чинь нөгөө хүмүүс тэр паст юу өдөртөгч багш нь тэрийг аюу хурдан балбал аль бушуу гэж амар загинсан. 이거 지나치면 안 되는 거예요. 그래서 지나치면. өөрөөр хэлэх юм бол те энэ үдшлийн одоо тэг хит ингээд нэг хөөрч гэх юм уу хит ингээд хяналтнаа алдаж болохгүй. 그래서 설교학 시험에서 F 맞았습니다. Тэгэж аваас тэр хүн одоо тэр хүнийг F авсан гин. 퇴학 안 당한 게 다행이에요, 사실은. 응? 퇴학을 안 당한 게 다행이라고요. 그래요. 근데 яг нэг F дээр зогсон нэстэ ашгүйдэл гэж үзэн. Тэрнээс биш одоо тийм ийм хүмүүстэй
байгаад яг ихэд сургуулаад хөөгдсөн бол яана. 그리고 지나쳐가지고 예수님의 교훈 안에 거하지 아니하는 사람은 다 하나님을 모시지 못한다라고 사도 요한은 경고한 겁니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол элч яахан бас ингээд анхааруулж байгаа тийм хамаагүй хэтрэх гэдэг зүйлийг байлгаж ч юм уу тийм юм бол болохгүй. Тийм ингэснээр тэр хүн өөртөө ингээд тийм бас асуудал үүснэ гэдэг элч яахан ингээд сануулж байгаа. 또 아버지와 아들을 모시는 분, 성부와 성자를 모시는 사람은 누구냐? 그 교훈 안에 거하는 사람이라고 얘기합니다. За тэгэнгүүт 9-ийн сүүлээс тэрүүлэхээр эцгийг одоо хүлээж авдаг тийм эцэг хүү тийм ариун сүнсийг хүлээж авдаг түүнийг ингээд одоо тийм түүнтэй хамт байх чинь хэн бэ? Ямар хүн тэгж байх вэ гэсэн чинь сургаал дотор байдаг хүн. Сургаал дотор зогсдог хүн бол тэдгийг эцэгтэйч байна, хүүтэйч байна гэж хэлсэн. 그리고 우리가 바른 진리 안에서 살아가는 것이 얼마나 중요한가를 우리가 깊이 깨달아야 돼요. Тэгэхээр бид нэр жинхэнэ үнэн дотор байх гэдэг тийм ямар чухал вэ гэдэг бид нэг бас ойлгож бодох хэрэгтэй. 그럼 한 장 넘기면 요한 3서 1장 3절 4절 한번 읽어보세요. За хэдүүлээ Иохан юуны 3 дугаар Иохан 1-ийн 3-4-ийг хамт харъя. 거기 한번 읽어보세요. 요한 3서 1장 3절 4절. За ах トゥ нараа ирж чиний үнэнийг чамайг үнэн дотор хэрхэн явааг гэрчилсэнд би маш их баярлсан. Миний хүүхдүүд үнэний дотор буйг сонсохоос эрхэм баяр баясгалан гэж надад үгүй билээ гэсэн. 아멘. 자, 우리가 진리 안에서 행한다는 것, 그것이 참으로 중요한 겁니다. 그래서 үнэн дотор байна гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг эндээс харж болно. 자, 여기 10절 말씀에 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너에게 나아가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라고 얘기합니다. За тийм 2 дугаар явах нэгийн 10-аас илүү цааш үргэлжлүүлээд харах юм бол 10 дээр ингэсэн тийм хин нэгэн нь хэн ч хамаагүй тийм хэн ч байсан гэсэн таагаар дээр ирэхдээ үнний сургаалыг авчрахгүй бол түүний гэртээ ч битгий оруулаа. Би бүх мэдлээ гэж хэлсэн. 네, 그 누구든지라는 말을 통해서 우리가 생각해 볼 수 있는 것은 자, 이단들은 어느 곳에도 있다고 하는 것을 우리가 분별해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр хэлж байгаа хинч гэж хэн нэгэн нь эсвэл хинч гэдэг үгнүүд байгаа байхгүй. Тэр ийм үгнүүдийг бид нэр бас айгу бодох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр энэ дотор нөгөө нэг хинч байж болно гэсэн утга буюу одоо нөгөө буруу агуулгуудыг буруу урсгалын хүнэнд хинч байж болно гэсэн утгыг хэлж 자, байгаа. 이 교훈을 가지지 않고 너에게 나아갔다고 그랬는데 이 교훈은 하나님의 말씀, 바른 진리, 또 바른 진리의 해석 이것이 어떻게 보면 이 교훈이라고 할 수 있는데 그것을 가지고 나아가지 않거든 그 사람들을 교제하지 말라고 얘기합니다. Тэгэхээр одоо тэр нэг зөв тэр хүмүүс нь тий жинхэнэ үннийг авчраагүй учраас тийм хүмүүстэй битгий харьцаарай гэж хэлж байгаа тий битгий дундаа ороорой гэсэн. 자, 그를 집에 들이지도 말라 이렇게 말합니다. 나한테 гэртээ ч гэсэн битгий оруулаарай гэж хэлж байгаа тий. 자, 그를 집에 들이지 말라는 것은 혹시라도 그와 교제하다가 그의 말에 현혹될 수 있기 때문에 그런 겁니다. яагаад гэхээр одоо тэр үгнүүд хэлсэн те ийм буруу татлагын үгнүүд болохоор чинь маш тийм одоо тэмдэг байх утсаар ийм биш маш зүгээр энгийн үгэнд юм шиг боловч эргэлзээр ингээд шурлан орж ирдэг учраас маш болгоомжлоор гэж хэлж. 자, 몽골에서는 이렇게 손님들을 갖다 아주 융숭하게 대접하는 문화가 있잖아요. Тэгээ манай Монгол ялангуяа бид нар чинь хүн ирэх юм бол үүдэн цогцоогоод байхгүй. Тэгээ оруулдаг, цайны амсар зурулдаг бас ийм соёл бас байна шүү дээ, тий. 자, 그런 문화가 때로는 장점도 될 수 있지만 단점도 될 수 있다는 것도 우리가 알아야 됩니다. Тэгээ бид нар иймэрхүү соёлууд нь тий мэдээж хэрэг одоо сайхан уламжлал. Гэхдээ бас бид нар тун хэрсүү хандахгүй бол энэ дундаас ч гэсэндээ тий
хамаагүй хүн орж ирдэг ч юм уу те ийм сул тал болохоос магадлалтай. 자, 이 말씀에 비추어서 잘못된 진리를 가지고 있는 사람을 집안으로 모셨다가 그 사람으로 말미암아서 잘못된 진리에 미혹될 수도 있기 때문에 그렇습니다. Тэгэхээр бид нэр яагаад тэлээрээ яагаад сул тал болох магадлалтай гэж байгаа гэхээр жинхэнэ үнний тэр нандин одоо тэ эрднийг хадгалсан хүмүүстэй өөрсдөө ч мэдэхгүй цаахан сэтгэлээрээ тэг хүмүүсийг одоо хүлээж авч байгаад тэр нь бохирдчихгүй тэг гэдэг дээр ингээ анхаараарай гэсэн утгаар хэлж байгаа. 제가 옛날에 우리 신학생 중에 한 분이 그분이 우리 청광교회 서울에 있는 교회에 같이 다녔는데 그 교회에 있을 때 그분이 자기 집에 조금 잘못된 진리를 가지고 있는 사람이 찾아왔어요. 근데 그 사람을 자기는 능히 내가 판단하고 내가 그 사람들한테 미혹받지 않는다라고 하면서 그러한 사람을 받아들였습니다. Тэгээд дээр нэг одоо бас таньдаг хүн бас тэ өвөрхөн ихтгэлтэй ийм хүн байсан юм л. Тэгээд тэдний гадаа нөгөө нэг буруу урсгалынхан ирэхлээр нь тэр хүн эхлээд мэдсэн гэж энэ буруу урсгалын хүмүүс энэ даа гэж мэдсэн. Тэгэнгүүтээ за гайгүй байлгүй дээ би эднэрийг бас тэ одоо хараар үйлчлээд ч юм уу гайгүй нь тогтоочих байлгүй дээ. Тэгээ ядаж нөгөө үннийг бас хэлж өгье дөө гэж бодоод гэртээ оруулсан баг. 그래서 우리 이제 같이 옆에 있는 우리 학생들이 그런 사람들을 이 성경 말씀을 이야기하면서 그런 사람들과 교제하지 말라. 왜 그런 사람들을 받아들이냐라고 하니까 웃으면서 나는 괜찮다는가. 괜찮다고 하면서 그 사람을 우리가 변화시켜야 되지 않겠느냐 하면서 괜찮다고 얘기를 했어요. Тэгээд тэр нөгөө нэг найзууд нь болохоор тэр тэгсэн юм л да. Библиэлд ийм хүмүүстэй битгий харьцаарай гэдэг штэ. Чи ингээд яагаад оруулах гэдэг юм бэ гэсэн чинь нөгөө хүн болохоор зүгээрээ бид нар ч гэсэн энэ хүмүүсээс ингээд хайраар үйлчилж буруу явж байгааг хэлж өгөх хэрэгтэй штэ. Би зүгээрээ гэж хэлсэн гэж. 근데 예전에 우리 신학교를 다니다가 잠깐 쉬는 시간에 그분이랑 같이 이제 이야기를 하는데 그분이 이상한 소리를 하는 거예요. Тэгээ тэр өөрөө болохоор ч нөгөө Библийн сургуульд хүртэл явдаг хүн байгаа даа штэ. Тэгчээд нөгөө сургуулийнхаа завсарлагаанаар ингээд хамтдаа зүгээр юм яриад байжсэн чинь гинтхэн тэр нөгөө шал өөр юм ярьж эхэлсэн. 그래서 그 말 때문에 많은 언쟁이 거기 있었습니다. 그 말 때문에 그분이 그 자기 집에 들어온 사람한테 미혹받았다고 하는 것을 우리가 알게 된 거예요. Тэгээ яасан гэхээр тэгээ нөгөө тэр хүний ярьж ирсэн тэр үгээр нь дамжуулаад юу мэдсэн гэхээр нөгөө хүн чинь одоо нөгөө гэрт нь ирээд байгаа хүмүүс байгаа даа шүү дээ. Тэднэрийнхээ өрхөнд найлтыг орчжээ гэд мэдсэн гэж. 그러니까 이렇게 얘기하는 겁니다. 예수를 믿는다는 것은 그 교훈을 지키는 것이 예수를 믿는 거라고 이야기를 하는 겁니다. Тэр хүн юу гэж хэлсэн гэхээр Есүст итгэн гэдэг нь тэ түүний сургаалыг дагах нь итгэн гэсэн үг нэ гэж хэлсэн. 여러분들은 어떻게 생각하세요? Та юу гэж бодож байна? 예수를 믿는데 그 교훈을 지키는 것이 예수를 믿는 것이다. Есүст итгэн гэдэг нь тэр сургаалыг одоо дагах нь Есүст итгэж байгаа гэсэн үг юм аа гэсэн. 거긴 교묘한 술수가 담겨 있습니다. Гэтэ яг энийг ингээд задлаад авах юм бол юу вэ гэхээр 그러면 예수를 믿는다는 것 자체가 어떤 예수님의 존재를 통해서 우리 자신이 속죄함을 받았다고 하는 그 진리를 무너뜨릴 수 있는 빈틈을 하나 만들어 놓은 거예요. 목사님 다시 한 번만 부탁드릴게요. 잘 안 들렸어요. 예수님의 교훈을 믿는 것이 예수를 믿는 거라고 했잖아요. 그런데 네. 예수님의 본성이라든지 예수님에 관한 어떤 인성이라든지 그러한 것을 쉽게해서 교묘하게 빠져나가는 술수가 거기에 담겨 있다고요. Тэгэхээр одоо ингээд бид нар ч гэсэндээ нөгөө Есүст итгэх нь гэхээр түүний сургаалыг дагах нь тэгээд сургаалд итгэх нь Есүст итгэх гэж байгаа. Тэгэхээр
юу нь буруу юм бол гэж бодож магадгүй боловч яг үнэндээ Есүст итгэнэ гэдгийг сургаалтай холбоод ингээд тайлбарлаж байгаа нь нөгөө нэг Есүсийн мөн чанар тий одоо хүн тий бас түүний гмийг одоо уучлал гмийн төлөөсийн төлөөх ирсэн гэдэг ийм нөгөө нандин чухал тий гол зорилгоодыг нь үүсгэж байгаа. Анхаарал тийшнээ хандагддаг анхаарлыг нь хандуулахаа болчихж байгаа гэсэн. 여러분들이 예수님의 교훈을 지키는 것이 예수를 믿는다라는 말이 어떻게 보면 틀린 말도 아니고 때로는 교묘한 술수가 숨어 있다고 하는 것을 분별할 정도가 돼야 됩니다. Тэгэхээр бид нар тий Есүсийн сургаалд итгэх нь түнд итгэж байгаа гэдгийг агуулга тэр бид нар энэ бас нэг талаараа худлаа биш шүү дээ, буруу биш тий. Гэхдээ тэрний цаана нь тий маш тийм нарийн агуулга тий явж байгаа гэдгийг бид нар бас ойлгож салгаж юм чадах чадвартай болох хэрэгтэй. 자, 예수님이 하나님의 아들이십니다. 또 예수님이 하나님의 아들이시고 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님을 믿는 거라고 성경에는 말씀합니다. За Библиэлд тэгж байгаа тий Есүс бол Бурхны хүн. Тэгээ Бурхны хүү гэдэгт итгэл болон Бурхан түүнийг тий илгээсэн гэдэгт итгэх итгэл нь Есүст итгэх итгэл юм аа гэж Библиэлд байгаа. 요한복음 1장 15절에도 영접하는 자, 그 이름을 그 영접하는 자. 그 읽을까요, 목사님? 예, 한번 읽어보세요. 요한복음 1장에 15절. 네, 여기 잠깐만요. 요한복음 1장에 12절 말씀. Тэгэхээр Иохан 1-ийн 12-ыг харах юм бол энэ дээр ингэж харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдад тэрээр Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө гэсэн. 자, 예수를 믿는다고 하는 것이 예수님이 말하는 교훈만 믿어야만이 구원을 받는다라는 뜻이 아니에요. Өөрөөр хэлбэл Иесус итгэх нь гэдэг нь түүний хэлсэн үгэнд л итгэх юм бол аврал авах гэсэн утга ерөөсөө биш байгаа. 자, 예수님이 그 이름을 믿는다고 할 때는 예수님의 사명, 예수님께서 그 이름 속에는 자기 백성을 저희 죄 가운데서 구원하신다라는 그 말씀의 뜻을 우리가 믿는다라는 뜻이에요. 그리고 예수님은 우리를 구원하기 위해서 오신 인격적인 존재구나라는 것을 그 자체를 믿는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр Есүст итгэх нь гэдэг зөвхөн түүний үгэнд нь итгэх нь биш. Харин түүний нэрэнд гэсэн утгаар энэ явж байгаас тий. Нэрэнд гэдэг утга чи юу юм бэ? Есүсийн тэр ирсэн зорилго тий түүний одоо нөгөө яг хэн бэ гэдэгт итгэх тэр бүх зүйлийг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 그리고 예수님이 하나님의 아들이시고 또 예수님께서 구세주로 이 땅에 오셨구나라는 것을 우리가 인격적으로 믿는 거예요. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол тий Иесус тэр үнэхээр тий аврагч эзнэр ирсэн штэ гэдгийг итгэхийг хэлж байгаа штэ тийм ээ. 또 그분의 사명이 우리를 죄 가운데서 구원하시는구나. 그것을 믿는 겁니다. Бас түүний үүрэг нь тий биднийг гмийн хүлээснээс тайлах штэ гэдэгт итгэх бас энэ итгэл хэлж байгаа. 그런데 그 교훈을 지키는 것을 교훈을 지켜야만이 구원을 받는다. 이게 사단의 술수예요. 그래서. Тэгээд харин тэр хүний хэлсэнчлэн тий түүний сургаалыг дагах нь бидний итгэх явдлаа гэж хэлж байгаа нь үнэхээр цаагаараа нөгөө яг жинхэнэ мөн чанарыг нь алдагдуулсан юм мууны нээж одоо нөгөө тийм уруу татлагт орцсон явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 자, 그 교훈을 지킨다고 하는 것은 예수를 믿고 구원받은 사람들이 그 예수님의 가르침대로 사는 것, 그것은 정당하고 바른 모습입니다. 그러나 예수님의 교훈을 가지고서 구원받는 것이 아니에요. Тэгээд бид нэр 믿어서 구원받는 것이죠. хүн тэгэхээр яах ёстой вэ? Үгийг дагаад авралыг авна гэсэн юм биш. Харин итгээд авралыг авна гэсэн байгаа шүү дээ, тий? Харин итгэгч нар бид нар яах ёстой? Эзний өмнө зөвхөн цааш нь хөршлөлтөнд зогсохын тулд үгийг дагах ёстой гэж ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 우리가 왜 끊임없이 회개합니까?
Тэгэхээр бид нар яах вэ? Гэтэ гимших хэрэгтэй те хэрэг буруу бодож исэн бол 우리가 그렇게 말하지요. 예수님이 지키라고 명하신 그 말씀대로 잘 살질 못했어. мгм, 하나님께 회개한다고 그러지. мгм. Тэгээд тэд нар ч гэсэн нөгөө хүн тэгж гэсэн нэ. Та ингээ буруу ярьж байна, гимширээ гэсэн. 그 말씀대로 살질 못했다고 그래서 우리가 지옥 갑니까? Тэгээд бид нэр яагаад тэлээрэ бид нэр үгийг хэрэгжүүлж чадахгүй байх гингүүт бурхан те. За чи шууд зүгээр том руу яв гэд ингээ явуулах уу бидний? 그렇지가 않지요. Үгүй шүү дээ те. 사도 바울 소신에서는 약한 사람들, 부족한 사람들이 많이 등장합니다. 그런 사람들에 대해서 사도 바울은 끊임없이 그들로 하여금 일어서서 다시 자기에게 주어진 사명을 감당하라고 당부하는 편지를 보냈던 거예요. Тэгээ Илч Паул болохоор юу гэжсэн гэхээр тухайн үед Илч Паулын үед маш унаж босож бүдэрч гэсэн хүмүүс зөндөө байсан шүү дээ те. Гэхдээ Паул тэр болгон дээр үсгэлээр бат зогс дахиад зогсоод өөрт чинь одоо хариуцуулсан үүргийг гүйцэтгэх гэж ингэж хэлжсэн. 자, 이렇게 어찌 보면 그 악한 자하고 교제할 때 자기 집안에 들이고 악한 자가 교제할 때 자기는 절대로 그런 사람에게 미혹받지 않는다고 하면서 얼마 지나지 않아서 그렇게 그 사람의 주장을 대변하는 엉뚱한 짓을 하더라고요. Тэгэхээр тэ тухайн хүн яач гэхэлэр чинь өөрөө за би болгочноо гэдгсэн. Гэхдээ яг бодит байдал дээр өөрөө болгуулсан яваад байгаа юм тэ. 자, 여러분들도 이런 교묘한 말을 조심해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тэ маш тийм нөгөө одоо гайгуйлгүй дээ гэдэг бодлыг тэ маш болгоомжлох хэрэгтэй. 제가 정리합니다. 구원은 하나님의 은혜로 주신 겁니다. Тэгэхээр дахиад хэлээ одоо яг ингээд одоо авралын талаар хэлээ дүгнээ гэх юм бол аврал гэдэг зүйл Бурхны нэгүүлсээр өгөгддөг. 예수님이 하나님의 아들이 되시고 우리의 죄값을 대신하러 오시는 구세주로 믿을 때 구원을 받습니다. Бид нэр тэ Есүсийг Бурхны хүү тэрээр энэ дэлхийг гэмээс нь аврахын төлөө аврагч болж энэ дэлхийд ирсэн мөн гэдэгт бид нар итгэхэд итгэлээр бид нар авралт хүрдэг. 구원을 받은 사람은 예수님의 교훈을 지켜야 될 의무가 있어요. Тэгээ бас тэгээд яаж зогсохгүй аврал авсан хүмүүс нь эзэн Есүсийн тэ одоо үгийг дуулуурт дагах юм үүрэг бас байгаа биднэрт. 예수님의 교훈은 구원과 관계되어 있는 것이 아니라 우리가 언젠가 하나님 앞에 가서 상 받고 인정받는 면과 관계되어 있는 거예요. Тэр бидний тэр Есүсээс өгж байгаа Есүсийн өгсөн тэр аврал нь хаана яригдах вэ гэхээр үгийг дагч дагахгүй нөгөө тэр аврал яригдахгүй. Харин бидний хойч үед ирээдүйд өгөх тэр эзний өмнө зогсох үед тэр авралч яригдана гэсэн. 그래서 우리가 이런 것을 좀 잘 분별을 해야 됩니다. 결과적으로 그 사람 우리 창광교에서 떠났습니다. 옛날에. Тэр бид нэр тэгэхээр тийм учраас те нэг муу юм л авралч авагдсан гэл нэг юм буцаад ингээд нөгөө цаа буцаад авралч өгөгдсөн гэд ингээд тэг ингээд аврал гэдэг зүйлийг хаанаас ямар үе гэдгийг чинь ингээд анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөв байх хэрэгтэй. Тэгээд тухайн хүн болохоор одоо тэгээд эцсийн дүндээ тэр эзнээс ингээд холтсон гэж. 또 인사도 하지 말라고 그랬습니다. 보니까. Энэ дээр харах юм бол бидний юу гэсэн бэ? Чи мэндэлж чирэггүй гэсэн тий. 여기 인사한다고 하는 의미는 어찌 보면 여기 사도 요한은 그 악한 일에 동참하는 사람이라고 이렇게 표현을 했습니다. 참여하는 자다. 인사하는 사람이. За тэгэхээр юу гэсэн гэхээр Илч Йохан дахиад хэлсэн тийм ээ. Хоёр дээр гэртээ бүү орвол бүү мэдлээ гэж хэлсэн. 자, 여기 인사도 하지 마라 그러는데 인사라고 하는 개념은 여기서 말씀할 때 그를 친구와 같이 여기고 그와 같이 기쁨으로 교제한다고 하는 의미입니다. За тэгэхээр мэндэл гэдэг үгэнд төр юу орж ийн гэхээр бидний шиг зүгээр нэг зөрөгтэй нэг сайн уу гэдэг шиг юм ерөөсөө хэлээг байгаа байхгүй.
Энэ болохоор одоо нөгөө нэг маш тийм дотн гэсэн утгаар хэлж байгаа. Найз нөхдийн хүрээ шиг тийм дотн бие битгий бай гэсэн утгаар хэлж байгаа. 그 잘못된 사람이 가지고 있는 교훈과 사상을 받아들이고 용납한다라고 하는 의미입니다. Тэгээд юу гэдэг те тэр хүний одоо бодож байгаа бодол барьж байгаа тэр өнцөг ярьж байгаа яриа тэр бүгдлээ сонсоод юм уу хүлээж аваад тийм л ахaltaа гэдэг ч юм уу. Гэхдээ би надад чи итгэхгүй гэдэг ч юм уу ингэж одоо бүр ингээд дундаа ороод яриад ингэхийг хэлж байгаа. 그래서 11절 말씀처럼 사도 요한이 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자라고 얘기한 거예요. Тэр 19 11 дээр хэлсэн тэгэхээр энэ мэдлэх гэдэг үгийг хэлээ харах юм бол дундаа орох хүлээж авах ярилцах гэсэн утгаас шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг тэр утгаар дэлгэж унших юм бол түүнтэй мэдлж буйн ёрын үйлсэд нь оролцож байгаа хэрэг юм аа гэсэн. 여러분들이 조심해야 될 부분들이 이렇게 잘못된 진리를 가지고 있는 사람들과 교제를 나누거나 또는 그 사람들과 모여서 변론하고 또 서로 자기 주장을 공유하는 그러한 행위들은 조심해야 됩니다. Тэгээ бид нэр энийг дүгнэх юм бол бид нэр гэртээ оруулна гэдэг чи одоо нөхөрлөн өдр гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. Нөхөрлөөд ч юм уу одоо буруу ярьж байгаа гойвол үннийг гойвуулах хүмүүстэй нөхөрлөөд ярилцаад эсвэл нөгөө мэдлэн гэдэг чинь сайн хэлсэн урд ярилцах, мэтгэлцэх цэц булаалдах эдрийг хэлж байгаа хгүй. Тэгэхээр ийм хөв байдлуудыг битгий ингээ гаргаа. Бид нэр ингээд хэтэрхий нэг ингээд нөгөө болох юм шиг бүтэх юм шиг ингээд бодож болохгүй. Сэрэмжлээрээ гэж ингэж хэлж байгаа. 여기 잠깐 우리 좀 쉬었다 하시자. За хэлээ түр амарч байгаад оръё. 어떻게 보면 제가 그 전에 경험했던 것을 한번 이야기한 거에 대해서 여러분들 잘 이해가 됐지요? За тэгээ таад маань саяны өмнөх цаг дээр одоо нэг хүний жишээнүүд авсан шүү дээ тийм ээ. Тэр жишээнүүдээр дамжуулаад бас ойлголтод ч бас жоохон төхөн болсон байх тийм. 그러니까 여러분들이 이렇게 교묘하게 진리를 훼손하고 또 진리와 다른 주장을 하는 사람들이 교회 안에 들어온다는 것을 여러분들이 그걸 알고 있어야 됩니다. Бид нэр одоо ингээд үнний дотор байхгүй байх. За тэгээд чуулган дотор үнний биш хүмүүс орж ирэх өдргээд яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгон дээр тодорхой хэмжээний ойлголтууд бас ингээд авч байгаа тийм. 여기 12절 말씀에 내가 너희에게 쓸 것이 많으나 종이와 먹으로 쓰기를 원하지 아니하고 오히려 너희에게 가서 대면하여 말하려 한다라고 얘기합니다. За тэгээд хэдүүлээ 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэн дээр юу гэж хэлэхээр за 12 дугаар ишлэлээр би та нарт бичмээр байгаа зүйлүүд олон байгаа хэдий ч цаас бихийг бус харин та нар дээр очиод өөрөө нүрээрээ ярилцахыг хүсэж байна гэж хэлсэн. 사도 요한이 종이와 먹으로 쓰기를 원치 아니한다라고 하는 표현은 여기 뒤에 있는 말씀과 같이 이 초대교회 소아시아에 흩어져 있는 이 많은 교회들을 지극히 사랑하고 그들을 위해서 염려하고 있다고 하는 것을 보여주고 있습니다. Тэгэхээр би зөвхөн одоо бал цаасан дээр цаас бихээр бичсэн гэхгүй байна гэж зүйлийг нь агуулгын нийтлэлээр харах юм бол арийнхын хэсэгтээ аралт нь би нүрээр очиж ярилцахыг хүсэж байна гэсэн бисэн тэгэхээр илч жоохон бас одоо тухайн үеийн хүмүүсийнхээ төлөө их нөө санаа зовж ирсэн гэдэгээс эндээс хэлээ харж болно. 그래서 우리도 일반적으로 그렇잖아요. 일반적으로 정말 사랑하고 귀하게 여기면 직접 얼굴을 보고 가서 대면해서 같이 교제를 나누고 인사를 하는 것을 원하지 않습니까? Тэгээ бид нар ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Тийм үнэхээр ингээ хайртай ингээ одоо үнэхээр хайралтай ийм ах дүүсдэр болохоор чинь зүгээр бичээд ч юм уу мессежэд очиж орохыг хүсэхгүй нүрээ харалцж агаад ярилцаад ингэж одоо зөвлөлтийг хүсдэг шүү дээ тийм ээ. 그래서 이 사도 요한도 이 그녀의 가정에 있는
이 교회 공동체를 지극히 사랑해서 그들에게 직접 가가지고 그들에게 어떻게 보면 내가 진심으로 너희를 사랑하고 있고 너희가 내 진리 안에서 하나님의 진리 안에서 같이 그리스도인의 그 공동체로서 살아가고 있다고 하는 것을 격려하고자 하는 그런 중심이 여기에서 이렇게 표현했다고 볼 수 있습니다. Тэгэхээр тэрэн шиг илж явах нь гэсэндээ те тэднийг үнэхээр ингээ хайрлаж, гамнаж те тэднийг одоо буруутчихъя гэдэг дээр үнэхээр сэтгэл нь цовнож тэр үүднээсээ бас те очиод нэг болдгсон бол нүрээ харж чад ярилцчихсан да гэсэн ийм одоо тэмүүлэл байгаа гэдгийг л эндээс бас харж болохоор 그래서 어떻게 보면 사도 요한은 그 직접 가서 교제하면 좀 더 바른 분명하고 확실하게 진리를 전달할 수 있다. 그런 확신을 가졌다고 하는 것을 알 수 있습니다. хэлээр хэдүүлээ энэ дээр арах юм бол жижиг жоохон те яг шууд очиод уулзах юм бол илүү тодорхой те илүү ойлголттой тэгэд ийм зүйлүүд ингээ хуваалцах хаа гэдэг дээр бас ингээ чухалчилж байсан зүйлийг харж болохоор 그래서 어찌 보면 사도 요한이 그만큼 이 초대교회 이 공동체를 중요하게 생각하고 있다는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. наадлаар бас илж явах нь те одоо нөгөө тийм илүү уулзах нөхөрлөл дээр те бас илүү ач холбогдол өгчээсэн байна гэдгийг л харж болохоор 자, 여기 마지막에 택하심을 받은 내 자녀의 자녀들이 내게 무난하는지라 이렇게 말씀을 했어요. за энэ дээр 13-ыг хэрэг харах юм бол сонгогдсон гэсэндээ сонголтыг авсан эгчийнтэй хүүхдүүд гэж ингээ хэлсэн. Минь дөрвж байна гэсэн. 이 자매 자녀들 한 거 보니까 어떤 그 믿음의 자매에게 그 자녀들이 그 교회의 구성원이 되었다고 하는 것을 이해할 수 있습니다. Тэгэхээр эндээс тэр нөгөө нэгэн тэ эгч дүүс гэж уурсаа тийм ээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс ч гэсэндээ хамтдаа чуулган дотор тийм одоо бас ингээ байсныг л харж болно тийм. Итгэлийн эгч дүүс. 자, 그들에 대해서 택하심을 받았다라고 이렇게 표현했죠. Тэгээ тэр эднэрийг бас юу гэсэн бэ? Тэд ч гэсэн бас сонгогдсон гэж хэлж өгч байгаа тийм. 그들이 선택받은 하나님의 자녀다. 믿음의 자녀라고 하는 것을 사도 요한은 확신하고 이렇게 마지막으로 문안 인사했던 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнцээ байгаа тийм эмэгтэй хүмүүс ч гэсэндээ Бурхны сонгогдсон хүмүүс юм аа гэдгийг бас ингээ тэр хэлж өгч байгаа тийм. 저도 여러분들이 그리스도 안에서 택하심을 받은 하나님의 백성이라는 것을 확신합니다. 저도. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ те би ч гэсэн бас мөн таас ч гэсэн те Христ дотор сонголтыг авсан шүү гэдэг хэлж байгаа те. 여러분들이 진리 안에서 흔들림 없이 이 마지막 때 미혹하는 자들이 많은데 진리를 잘 지켜나가도록 해야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ эцсийн үе болох тусам магадгүй янз бүрийн одоо сулрлууд те янз бүрийн одоо эргэлзээнүүд ингээд эргэлзээрүүд татах хүмүүс олон байх бах. Гэхдээ бид нар эцсийн хүртлээр би хэн бэ те та хэн бэ бид нар хэн блэ сонгогдсон шүү гэдгийг бас ингээд ухамсарлахыг хүсье. 그리고 요한 3서 우리가 잠깐 좀 살펴보도록 하겠습니다. За тэдүүлээ яг 3 дугаар явахын орчих. 자, 요한 3서 여기 먼저 우리가 개론을 좀 살펴보면 요한 3서도 사도 요한이 보낸 편지입니다. Энэ 3 дугаар явахын ном бол бас нөгөө өмнөх хоёрын мөн адилаар Илч Иохан бичсэн ийм ном байгаа. 자, 여기 요한 3서가 사도 요한의 저작이라고 하는 것은 이 문체라든지 그 어떤 문장의 구조가 요한 2서하고 아주 동일합니다. За тэгэхээр яагаад нөгөө Илч Иоханы бичсэн ном гэж үзэж байгаа гэхээр бичсэн хэлбэрүүд нь те ер нь их төстэй ялангуяа 2 дугаар Иохан номд их төстэй байсан. 또 진리에 대해서 증거하는 사도 요한의 메시지가 그대로 전달이 되어 있습니다. 보니까. За энэ дээр бас юуны талаар орж ирлээ. Үнэнний талаар тэ ятгсан ийм агуулгууд байгаа. 특별히 요한 3서에서 어떤 중심적인 메시지는
진리 안에서 행하고 악한 일을 품받지 말라고 하는 교훈이 담겨 있어요. За одоо энэ дээр харах юм бол те үнний тал дээр. За тэгээд өмнөөс ингээ бүү эргэлзээ бүү ухраарай гэсэн ийм мессеж бас байгаа. 그런데 요한 3서에서 말하는 진리는 조금 내용이 다른 부분입니다. А 방금 요한 2서에서 그 주성이 목사님 다시 한 번만 해주시겠어요? 요한 여기 이제 3서에서 말하는 지금 이제 3서하고 있으니까 개론을 요한 3서에서 말하는 진리의 개념은 요한 1서나 2서하고 조금 다른 부분이 있어요. За гэхдээ ингээд нөө Илч Иохан 1-р Иохан, 2-р Иохан, 3-р Иохан дээр ерөнхийдөө дандаа үннүүдийн талаар ярьж байгаа тийм. Гэхдээ харах юм бол үнэнний талаар ярьж байгаа өнцгүүд нэрээ өөр өөр байгаа. Ялангуяа Иохан 3-р Иохан дээр гарч байгаа үнний талаарх өнцөг ч гэсэн бас арай өөр өнцөг байгаа. 요한 1서하고 2서는 이 잘못된 진리를 가지고 있는 영주주의 이단들, 그 이단들에 대해서 바른 진리를 가지고 그들을 분별하라고 하는 메시지가 담겨 있는 반면 요한 3서는 좀 다릅니다. За 1-р Иохан, 2-р Иохан дээр харах юм бол нөгөө нэг тий жинхэнэ үнэн үнэний эсрэг ярьж байгаа хүмүүс байгаад байгаа тий. Ялангуяа одоо тэр тухайн үеийн нөгөө хуурамч буруу урсгалын хүмүүс байсан тий. Хэрис биш дахиад өөр ингээд нэмэлт зүйл байх хэрэгтэй гэж үзчихсэн. Ийм зүйлүүд дээр бид нэр яах вэ гэхээр ийм хүмүүстэй, ийм орчинтой, ийм нийгэмдэр амьдрахдаа өөрсдийнхөө итгэлийг сахих, за тэгээ үнэнийг зөвөр хүлээж, яг тэр үнэний тал дээр бат зохисох тал дээр илүү ятгсан байж байгаа. Харин 3-р Иохан номыг харах юм бол энэ хоёр одоо 1-2 дугаар Иоханоос арай жоохон өөр өнцөг харуулж байгаа. 요한 3서에서는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하는 그 계명, 하나님의 계명을 순종하는 모습, 그러한 부분에서 진리라고 표현한 겁니다. За тэгэхээр 3-р Иохан дээр юу гарсан гэхээр чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн энэ үг илүү түлхүү хэлэгдэж байгаа. Тэгэж хөршөө хайрласнараа үнэн гэдэг зүйлийг ингээ хамгаалах хэвээр тал дээр илүү ингээ хэлж өгч байгаа хэсэг байгаа. 사도 요한은 이 가이오라고 하는 사람의 소리를 통해서 그가 나그네들을 대접하고 그들을 섬겼다고 하는 모습을 통해서 이 진리가 무엇인가? 이 진리는 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 하는 그리스도의 사랑을 실천하는 것이다 하는 것을 보여주고 있어요. За ялангуяа энэ 3-р Иохан ном дээр Каин гэдэг нэг хүний талаар гарч байгаа. Энэ Каин гэдэг хүнийг одоо хүлээж авах. Тэгээд энэ хүнд одоо зочлол одоо энэ нөгөө энэ хүний тэр зочлонтой байдлаас нь одоо үнд улбалаад ер нь бол энэ үнэн гэдэг чинь одоо яг юу хэлж байгаа вэ гэдгийг хэлж өгч байгаа ийм хэсэг байгаа. 그래서 우리가 요한 3서를 통해서 발견할 수 있는 진리는 우리가 그리스도 안에서 어떻게 그리스도의 사랑을 보여주고 실천에 옮길 것인가를 어떻게 보면 보여주는 중요한 메시지가 여기 담겨 있습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ эндээс харахлаарэ яг нөгөө тэгэх юм бол Христийн хайр гэдэг зүйлийг бид нэр бодит амьдрал дээр хэрхэн одоо хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр хэдүүлээ энэ 3-р Иохан номноос бас ингэ суралцах боломжтой байна. 자, 그렇지만 요한 3서에는 그렇지 못한 사람이 등장합니다. 디오드레베라고 하는 사람이 등장하면서 성도로 하여금 이러한 사람은 우리 그리스도인들이 절대로 닮아서는 안 되는 사람이라고 하는 것을 교훈으로 두고 있어요. За тэгтээ бас нөгөө талаар хэлээ харах юм бол одоо Диотреф гэдэг хүнээр дамжуулаад бид нар тэр ямар байж болохгүй вэ гэдэг тал дээр бас ингээд одоо жишээ болгож бас зааж өгч байгаа хэсэг байгаа. 여기 수신자는 여기 1장 1절에 있는 것처럼 장로인 나는 사랑하는 가이오고 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라 한 것을 보니까 이 가이오라고 하는 사람에게 편지를 보냈다는 걸 알 수 있습니다. 목사님 구절이 몇 절이라고요? 요한 3서 1장 1절입니다. 아하. 자, 3-р Иохан 1-ийн
нэгийг харах юм бол ахлагч би үнэний дотор чин хайрт 가이다 гэсэн мэт тий. 그러니까 가이오라고 하는 사람이 성경에는 여러 사람이 등장해요. 사실은. Энэ 가이 гэдэг одоо хүний нэр биш үү тийм ээ. Библиэлд харах юм бол олон байдаг гин. 사도행전 19장 29절에는 마게도냐 사람 가이오가 등장합니다. Юу Үйлс 19:20 дээр харсан Македоны хүн Кайо гэж гарч байгаа. 사도행전 또 20장 4절에는 도벨 사람 가이오가 등장하고요. Бас Үйлс 24 дээр бас нэг бас Кайо гэж гарч байгаа. 그러니까 로마서 16장 23절에는 로마 사람 가이오가 등장해요. За тэр Ром номны 16장 10 예. 로마서 16장 23절 23장 Ром 16-гийн 23 дээр болох бас нэг Кай гарч байгаа. Тэр нь бол Ром хүн Кай гэж гарч байгаа. 이 세 사람 중에 한 사람일 거라고 생각하는데 학자들은 대부분이 이 로마서 16장 23절에 등장하는 온 교회의 식주인 가이오라고 하는 분이 이렇게 등장을 하는데 이 사람일 거라고 학자들은 일반적으로 생각하고 있습니다. За энэ хүмүүс болохоор судалгаатай одоо 3 дугаар явхан дээр гарч байгаа энэ Кайг болохоор тэр ярьсан 3 хүний аль нь болоо гэж ингээ хоорондоо бас ингээ одоо ярилцдаг юм байна л та. Тэгээ ярилцж байгаад за хамгийн дөхүү нь болохоор Ром номны тэр 16-гийн 23 дээр гарч байгаа Ром хүн Кай тэгээ илүү дөхөм юм байна. Тэр байж магадгүй гэж үзсэн. 사도 요한이 이 가이오에 대해서 편지하면서 그를 참으로 귀하게 여기고 지극히 사랑하고 있다고 하는 것을 이 요한 3서에서 표현하고 있는데요. За тэгээд хэлээ харах юм бол Илч Йохан энэ Кай гэдэг хүнийг маш ингээ тий нандинд тооцоож үнэхээр хүндлэн хайрлаж байгаа талаар ингээ одоо энэ 3 дугаар номноос Йоханоос хадлаа харж болно. 그것은 가이오라고 하는 사람이 자신이 하나님께 받은 그 사랑을 실천을 통해서 몸소 보여줬기 때문에 그런 겁니다. Яагаад гэхээр энэ Кай гэдэг хүн одоо өөрийнхөө тэр эсээс авсан хайрыг бодит үйлдэл болгож өөрөө харуулж өгсөн тий үйлсээр харуулж өгсөн ийм хүн байсан. 그래서 이 가이오에게 편지를 보냈다는 것이 정확하고요. Тэр болохоор тэр Кай одоо тий Кай гэдэг хүндээ тусгаалan захиа илгээсэн гэдэг нь бол тодорхой байгаа тийм. 그러니까 아까 지금 로마에 있는 가이오 온 교회의 식주인이라고 하는 그런 어떤 칭찬을 받았던 그 가이오라는 사람은 많은 사람들의 음식을 나누고 사랑을 실천한 사람이다. 그런 어떤 인식이 되어 있는 사람이에요. 그러니까 이 로마 사람 가이오가 아마도 사도 요한이 보낸 편지 속에 등장하는 수신자라고 할 수 있습니다. За тэр энэ Кай гэдэг хүн болохоор чинь те маш ингээ үйлчлдэг, өөрөөсөө ид хөрөнгө гаргаад те тэр ах дүүсийг зайлдаг, зочилдог ийм хүн байгаад байгаа шүү дээ те. Тэр үүднээсээ ч гэсэн харсан энэ магадгүй үнэхээр тэр Ром номд дээр хэлж байгаа. Тэр Ром хүн Кай байх магадлалтай юм байна гэж ингээд үзэж байгаа. 기록 연대는 AD 96년경이라고 할 수 있습니다. 몇 년이라고 목사님? AD 96년. За энэ 3 дугаар Иохан номыг бичсэн агуулгыг болохоор манай эртний нэг 96 оны хавцаа гэж үзэж байгаа. 그러니까 사도 요한이 요한 1서를 쓰고 2서를 쓰고 난 다음에 요한 3서를 이렇게 보냈을 때 시간적으로 보면 아마도 96년경 정도의 이 편지를 보내지 않았나 그렇게 보는 겁니다. Тэг яагаад заавал 96 гэж байгаа гэхээр ер нь бол 1-р Иохан 2-р Иохан номнуудыг бичигдсэн хугацаа тэгээ тэрний он цагуудыг хараад ингээд товлоод үзэхлээр ер нь бол 96 оны хавцаа байх таа гэж ингээд хамгарч байгаа. 여기 요한 3서를 기록한 목적이 있습니다. За тэгэхээр харах юм бол Иохан одоо энэ 3-р Иохан номыг бичсэн зорилго гэж тустай байгаа. 자, 이 가이오라고 하는 사람에게 그를 칭찬하는 것뿐만 아니라 진리 안에서 사는 참된 제자의 삶의 모습이 어떤 것인가를 교훈으로 주기 위해서 보낸 편지입니다.
За тэр энэ Каинд бичсэн энэ захаа харах юм бол түүнд ингээд талархаад түүнийг хүчрхүүлжүүлээ зогсохгүй Христ доторх тэг хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бэ? Бид нар яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг үлгэрлэл болгоож бас Каины талаар бичсэн ингээд байгаад байна. 자, 초대교회는 많은 이제 그리스도인의 공동체들이 많이 생겼어요. 각 집집마다 이런 가정교회들이 많이 생겼는데, 자, 그 가정교회들이 생기면서 어떻게 보면 그 가정교회들의 감독이라고 하는, 오늘날로 한다면 뭐 목사나 교사와 같은 사람들이 없는 그런 교회들이 많이 있었다고 그래요. За тий анхны чуулгануудыг харах юм бол яг том чуулган байхаас гадна тэг хүмүүс хоорондоо ойроо ч юм нийлээд ийм гэр бүлийн чуулганууд буюу одоо манай халд гэр чуулганууд тий ийм чуулганууд ингээд нэлээд үүссэн байсан гэж. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээд харах юм бол гэр чуулганууд байгаа үүссэн хэрнээ одоогийнхоор бол одоо тэр чуулган болгон ахлагчтай байсныг үл үгүй. Яг хончлох тийм одоо хонжол болохоор тухайн үед бол байхгүйсэн байна. 자, 이런 교회들을 순회 전도자들, 순회 어찌 보면 나그네라고 표현했지만 이런 나그네들이 순회하면서 그러한 교회의 말씀을 전해주고 그들을 가르치고 인도했다고 하는 것을 알 수 있는데, 그런데 거기서 문제가 생겼습니다. 이런 순회 전도자들, 말씀을 바로 가르치는 전도자들을 배척하거나 때로는 심지어 이제 비방하고 대적하는 사람들이 교회 안에 있었어요. 근데 그러한 부분들에 대해서 사도 요한은 무엇이 바른 교회의 모습인지, 또 그 교회 인도자들, 쉽게 얘기해서 여기 가이오와 같은 장로에 위치해 있는 사람들이 어떻게 그러한 사람들을 영접해야 될 것인가를 교훈으로 주기 위해서 기록한 겁니다. Тэгээ тухайн үед нөгөө гэр чуулганууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэр чуулганууд тэр эзний үг яаж дамжигддаг гэсэн гэхээр одоо манайхаар бол нөгөө нэг юу гэсэн үг одоо манайхаар бол одоо нөгөө нэг яг нь бидний нөгөө соёлынхоо хэдлээ ойлголтоор ойлгол бадарчин гэсэн үг л дээ. Тиймэрхүү хүмүүс ингээд явж чуулганд очиж ингээд заадаг ийм байсан юм байна. Үйлчилж өгдөг гэсэн үг байхгүй юу? Эзний үг дамжуулж өгдөг. Тэгсэн чинь тэгэхээр нөгөө тэр дунд чинь нөгөө одоо зөв зааж байгаа ч юм байгаа, буруу зааж байгаа ч юм байгаа тий. За буцаагаад нөгөө талаас нь хэдүүлээ харах юм бол тийм хүмүүсийг одоо нөгөө нэг одоо хүлээж авахтаа тэг зөвөр хүлээж авч байгаа хүмүүс ч байсан, үл хүндлэлтэй хүлээж авч байгаа хүмүүс ч байсан. Буюу ингээ янз бүр байсан байгаа байхгүй харилцсан. За тэгэхээр тийм хүмүүсийн одоо төлөө одоо тэр Илч Йохан Каин юу гэж юм гэхээр тэдгээр одоо эзний үг дамжуулах гээд ирж байгаа хүмүүст хэрхэн одоо бид нар хандах ёстой вэ? Хэрхэн зочлох ёстой вэ? Тэ гэдэг тал дээр одоо Каид загтал бичиж байгаа бичгийн хажуугаар тухайн цаг үеийн хүмүүстэй одоо сургамж болох гэдэг гэх юм уу? Үлгэрлэл болгох гээд одоо энэ загтлыг ингэ бичсэн байна гэж үздэг. 그래서 여기 사도 요한은 이 가이오를 통해서 어찌 보면 교회의 바른 모습, 또 성도의 바른 모습이 그리스도 안에서 살아가는 모습인가를 교훈으로 주고자 한 거예요. Тэгэхээр Илч Йохан тэр утгаараа тий одоо энэ Каигийн одоо байдлаар дамжуулаад тий чуулган яг ямар байх хэвтэй юм тий итгэгч хүн гэж ямар одоо зүрх сэтгэлтэй байх хэвтэй юм тий энэ зүйл дээр одоо бусдад бас мэдүүлэхийн төлөө энийг бичсэн гэж үзэж байна. 그래서 여기 요한 3서에는 세 사람이 등장합니다. 먼저는 가이오가 등장하고요. 그 다음에 데메드리오하고 디오드레베라고 하는 극킹하는 자까지 등장을 해요. За аль хэдүүлээ энэ Илч Йохан те энэ 3 дугаар Йоханыг бичгтээ 3 хүнийг төлөөлүүлж бичсэн байгаа хэдлээ харж олж байна те. Нэгдүгээрт нь Каи байсан, дараагийнх нь болохоор Деметр байсан, тэгээд Диотреф байсан. 이러한 사람을 통해서 교회의 바른 모습을 세워나가도록 권면하는 목적이 이 기록한 목적이라고 할 수 있습니다. За тэр хэдлээ эндээс харах юм бол те чуулганы энэ хүмүүсээс дамжуулаад чуулган ямар вэ? Ямар байх ёстой вэ? Тэ гэдэг зүйлсүүдийг бас ингэ суралцах боломжтой байна. 그래서 여기
우리가 이런 말씀들을 통해서 우리가 좀 이번에 우리가 그리스도인으로서 참으로 어떤 모습이 참된 그리스도인의 생활이고 인격적인 모습인가를 우리가 살펴볼 수 있습니다. Тэр хэлээ эндээс тийм ээ. Энэ сэтгэгч хүний одоо тэр мөн чанар тэ хэний бүхэн бие хэрхэн авч явах хэвээр за тэрний бодол нь тэ ямар одоо төвшөнд байх хэвээр гэх мэтчлэн зүйлсүүдийг хэдлээ энэ 3-р Иохан номноос авах боломжтой байгаа. 자, 여기 요한 3서를 좀 내용 분해를 해보면 두 가지로 이렇게 내용을 나누어서 볼 수 있습니다. Тэгээ хэлээ энэ 3-р Иохан номыг яг агуулгаар нь хувааж үзэх юм бол 2 хэсэгт хуваах боломжтой байгаа. 하나는 첫 번째는 이제 가요에 대한 칭찬하고 권면을 통해서 1절로 8절인데요. 7절이요? 가요에 대해서 칭찬하고 권면을 하는 내용이 여기 요한 3서 1장 1절로 8절까지 있습니다. 8절까지. За тэгэхээр хэдүүлээ энийг нэгдүгээрт нь харах юм бол тийм энэ Каин талаар талархал өргөөж түүнд одоо түн багтж байгаа урамшуулж байгаа ийм агуулга нэгдүгээр хэсэгт нь байж байгаа. Тэр нь болохоор 1-8 дугаар зүйлийн үгтэй хамт байж байгаа. 어찌 보면 이 가이오라고 하는 사람을 통해서 그가 아주 바르게 목회하고 있구나. 바르게 교회를 섬기고 있다고 하는 것을 모든 성도들에게 교훈으로 삼고 있다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд дараад нь ихэнх хэсгийг харах юм бол элч Йохан хаяар дамжуулаад эзний хүн итгэж хүн гэж ямар байдаг юм бэ гэдгийг ингээд бусдад мэдүүлэх тэр тал дээр ингээд харуулсан байж байгаа. 두 번째로는 이 디오델에 대해서 이런 사람의 악한 모습, 또 그와 반대의 모습을 가진 데메드리오라고 하는 선한 사람의 어떤 증거를 통해서 어떤 모습을 우리가 따라가지 말고 어떤 모습을 따라가야 될 것인가를 교훈하고 있습니다. 그것이 9절부터 15절까지 기록이 되어 있어요. За тэгээд хэдүүлээ дараагийнх нь хэсэг болохоор 9-өөс 15 дугаар ишлэл хүртэл байгаа байхгүй. За тэгээд энэ дээр юу гарч ийн гэхээр бид нэр одоо ямар төрхөөр ямар байдалтайгаар амьдрах ёстой вэ гэдэг өөртөө тойлдох За тэгээд бас яаж болохгүй вэ гэдэг тал дээр ч гэсэндээ бас хамтдаа ярилцах ийм одоо агуулгуудаас гарч ирж байгаа. 자, 그래서 이렇게 전체적으로 요한 3서의 내용은 이렇게 되어 있습니다. 이걸 좀 한번 참고로 하시고 어찌 보면 요한 3서 우리가 다음 학기에 좀 공부해야 될 것 같은 생각이 들어요. За тэгэхээр хэдүүлээ мэдээж хэрэг нь Иохан 3-р Иохан номыг одоо унших гэж үзэх гэж байгаа. Гэхдээ эх дараагийн улирлаа сэтлээ үзэхээр харагдчихээн тий. 그래서 지금 이제 그 전체적인 면에서 이번 학기는 제가 여러 교수들하고 한번 이제 이야기해 보니까 거의 강의가 다 끝났다라고 얘기를 하더라고요. 14번 정도. За тэгэхээр энэ улирлын нөгөө одоо лекцүүдийг пастор Халелуя, хайртай урхаа минь танд баярлалаа. Тэгээд энэ цагийн төлөө таалархаж байна. Та эзэн минь чуулганыг хэрхэн барьж байгуулж хамгийн сайнаар эзэн минь үнэн дотор зогсож чадахыг бас энэ номоор дамжуулан бидэнд ойлгуулж өгч байгаа учраас би танд талархал өргөж байна. Таны үг үргэлж биднийг үнний замаар хөтлөн дагуулж бид итгэл дээрээ бат зогсож эзэн минь ялалт байгуулж чадхаа та бүхий л хүмүүсийн дээр ариун сүнсийг аваа та дүүргэж өгөөрэй гэж би залбирч байна эзэн минь ээ. Та бидэнтэй хаа явсан газар маань хамт байж удирдан чиглүүлэх учраас тантай талархъя. Сурч байгаа бүх оюутнуудын дээр таны гайхалтай үгийн мэрэгүү ухаан байх болтугай. Багш нараар минь дамжуулан олон зүйлийг та бидэнд зааж ойлгуулж ухааруулж өгж байгаагийн төлөө тантай талархал өргөж зааштай ч гэсэн энэ үгээр дамжуулан амьдралдаа эзэм хэрхэн амьдрах вэ гэдгийг илүү сайн сурч чадхад та бидэнтэй бас хамт байх учраас баярлалаа. Тэгээд энэ цагийн төлөө талархаа таны хайртай хүү Есүсийн нэрээр даатгангуй залбирч байна. 아멘. Amen. 오늘 여기까지 강의하고요.